Dumelang, ke a le dumedisha, ke re thobela, ke a le lotjha, ke re moshate. Ke a le amogela mo go Semoya ka ngaka Magabo. Le kgone re tlo bolela ka topic ya rena today ke tsela ya semoya goba leeto la semoya. Okay, leeto la semoya e tla ba batho ba ile hore ba na le dimpho tša semoya. Ke leeto le hore batho ba na le dimpho tša semoya ba swanetše ba le sepele. Gobaneng leeto le ke la semoya? Pele re thoma, ge bane ke mathomo o tsena mo channeleng ya rena, ra o amogela gape re re na ba maoto o nwe metsi a gago o tlo kgona go ipsina ka taba tše re go tshwaretšego tšona. E re go dira jalo o se ka lebala go subscribe, o rate page ya rena gape ebile o kgotlele yona notification bell gore ka mehla ge re uploada di-video o kgone go tseba. Ke a le leboga. Leeto la semoya ke leeto le le botse. Mpho ya semoya ke mpho e botse, spiritual gift ke mpho e botse. Jwale ka motho le hore o na le dimpho tša semoya, wena go le jalo o kgethilwe ke Modimo, o kgethile ke badimo ba gago, o kgethile ke manyelo a gago le botata wenu gore o tle mo lefaseng le re le bitša gore ke planet Earth, gore o tlo phetha mabaka a maitseng a e leng gore mabaka a gona a tshepišana le go ba motho yo a lokilego, o dira dilo tše di lokilego, ebile o tlela gona go tlo thuša batho ba bangwe, ebile o tlo ba ruta ka lona leeto le ke la semoya gore ba tsebe batho gore motlhang ba tloga mo lefaseng le ba ya ka mola lefaseng la semoya go tlo diragalang ka soul ya bona, spirit sa bona, moya wa bona. Jwale ka motho a nago le dimpho tša semoya, ge ba o kgetha badimo ba gago ka mehla ba kgetha motho e le gore ba tseba gore motho yo ke motho e le gore o lokile, o na le boikokobetšo, o na le lerato, o na le hlompho, ene ebile badimo ba gago le manyelo a gago ba expecta gore wena bjale ka motho e le gore o filwe dimpho tša semoya o be le maatla, o be strong, o se ka ba le bofiega, o se ka tšhaba go dira dilo. E ka nako ntši batho ba le dimpho tša semoya pele motho a ka tseba gore yena o na le mpho tša semoya o kgwetše le gore ga ntše a gola ba le dipono tše le gore o phela a lora a le mo metsing a le godimo ga dithaba jwalo le jwalo goba a sepela mo nageng a itee, goba mohlomongwe ebile a le mo nageng ebile a bona diphoofolo tša naga, dilo tša tshwana le ditau, mapogo goba mohlomongwe dinoga jwalo le jwalo. Dilo tša mohuta o moso ke dilo tše le gore rena re le batho ba senama ka mehla re ke dilo tše le gore ra ditšhaba. Gantši batho re tšhaba metsi a mantši, especially rena batho baso, re tšhaba dinoka, re tšhaba mawatle. Ge re bona metsi la mantšintši re a tšhoga re nagana gore metsi a tla re gama ba ebile a tla re bolaya ba ebile a tla re tšea. Ge re bona re nametše hodima dithaba kudu batho ba e le gore mohlomongwe a se ba golele mo dinageng magaeng, re a ditšhaba dithaba, mara ka motho e le gore o goletše mo dinaga magaeng a tšhabe dithaba ka gore ke dilo tše le gore o gotše a fela a dinamela, o phela a di bona ka mehla. So wa o tshwana le nna ge ke tšwa makheišeneng jwale ge ke ile kwa magaeng ge ile mathomo ke bona thaba wa tsa no kgwetša ebile ke tšhogile a se ke namele go e namela mara ke tšhogile. Ge re bona diphoofolo tša tshwana le ditau, mapogo le tšona dinoga ka tlhago re a ditšhaba gobane re a tseba diphoofolo tšela di ka re attacka, di ka re dira se sengwe, di ka re loma. Bjale ge o na le mpho tša semoya tšona diphoofolo tšeue ona mawatle a le tšona thaba tše dingwe tšeue ke dilo tše e leng gore o tlo phela o di bona gantši le gantši ka ra dipono tša gago, mo e leng gore ke dilo tše e leng gore ka nako nngwe o tlo kgwetša o feisane le tšona ka nako ya thwaso o swanetše o ye go tsenagana mo metsing yana o le wa tšhabang. Ka nako nngwe o swanetše wa gapetša gore o fele o namela yona thaba yela o ya o dirang o ya go rapela goba mohlomongwe o e namela o ya ka ra cave o ya go rapela goba mohlomongwe go ya go kgopela metsi. So ya ba o ntho ya gore mafeletša o feletša o di tlwaela ebile o sa tšhoga ka gore wa tseba gore ke na le mpho ya semoya ka baka leo ke phelago ke bona dilo tša mohuta o moso ka ratoro tša ka, and o feletša le gore ga o sa ditšhaba, mo e le gore
go setse o thoma o lora ka dinoga tsela o feletša o sa ditšhaba ka gore wa tseba gore ye ke part ya spiritual gift wa tsa gore nogele ke bone kwa torong ga e nape e ra gore motlho mongwe ke ba thaka a thiba loe ba nyaka o ntira se sengwe goba motlho mongwe a ere gore ke nnete ke tlo loma ke noga e ra gore ke badimo baka ba na le nna ba bolela le nna ebile ba nšireleditše ge o phela ka mokgwa le badimo ba nyaka ka gona o ba strong wa se be le letšhogo wa ba le boikokobetšo wa se be le go fela pelo wa ba le gona go bontšha ntho ela gore ge o fua dilo tše di botse batho ba o fa dilo tše di botse wa tseba gona go leboga ge mangelo a gago ba badimo ba o fa dilo tše di botse wa tseba go leboga go ka dira dilo tše 5 jk o tlo o tsebe gore ka mokgono go ntse o di phethelo tše 5 ke gona go ntse o matlafatša dimpho tša go tša semoya ene ebile ka nako e ntše ya division tšela dipone di tla thoma o tla ka bontši wa ba le gona o kgona go sensa goba gona go fila dilo tše le batho ba bangwe ba di fila e ka ba mathata a bona e ka ba di-emotions tša bona maikutlo a bona wa ba le go kgona go fila dilo tša mohuto owe le ona malwetse a bona wa kgona go fila dilo tša mohuto nowe mo e le gore ka kgona go sensa goba le gona go fila di-spirits tše dingwe tše e le gore di mo gaufi le wena ka nako ngwe mpho e ke ya semoya e o dira gore o be le go tlalelana wa kgotse le gore o ba le go tlalelana and then ebile ka nako ngwe ebile o ba le go lapa mo mmeleng le bošego go robala a kgone go robala goba mosegare go nyaka go khutšanyana o ba too restless a kgone go robala gabotse go thoma re wa robala o ka re moya o tlala mo gareng o ka re o palela ko o hema ene ebile ka nako tše dingwe mpho e ke ya semoya e o dira gore o be too emotional o kgotse kore o ba le ntho la gore ebile le dimutse ya go di a change nako ngwe o kwata kudu ene ka pela nako ngwe wa thaba jwale le jwale kore no ba di on and off a o tsole gore na wena o eme kae le batho ba o phela le bona ga ba tsore na wena o eme kae ka gore ba tseba gore motho wa tsarang ka no bolela something ke joka wena nama wa kwata ka speedinyana ga ba sa re o kwatile 1 2 3 o thakgetše mpho ya semoya o dira gore o phele o kwata ko dilo tše ke di bolelang gane jale ke dilo tše le gore di tlo tlhaga ka raphelo ba gago pele o ka tla wa ya thwasong ke sa di bušeletša gape dilo tše le gore di a go affecta ke go ba go tlalelana o ba le go tlalelana wa ba le go lapa kudu wa no phela o lapile le mosegare o no kwa o phela o lapile mmele o sena maatla bošego goba mosegare go o tshwere ke boloko swantse o robale o ba too restless go le ka gore wa robala o ka kare moyola o tlala mo gareng o ka kare wa gamega o ka kare a o kgone go hema gabotse o ba too emotional wa no ba di on and off go tša o le moody tše tšengwe o thakgetše tše tšengwe o kwatile ka speedinyana gana mowe ene ebile o ba le gona go fela pelo ene ebile o ba le gona go na o tšeng kgotse o tswafa go dira dilo go swantse o dire dilo o no phela o postpone ene o ntse o tseba dilo tše ke dilo tša bohlokwa di gola wena o tsebe gore ga o ke tiri ke ge e le gore o na le dimpho tša semoya mara ga se o tlho o tseba goba wa tseba mara ga se otlhe o amogela dimpho tša go tša semoya go na le phapano magareng ga go amogela dimpho tša semoya le go yo thwasa pele o ka yo thwasa o swantse o amogele dimpho tša go tša semoya acknowledgement ka nako go o tlo kgwetse le gore o feletse le gore dilo tše o swantse o di dire ga o di dire o ba le gona le go postpone dilo gantši le gantši o goga maoto ene ebile go thoma dira dilo tša mohuta moso o ba le gona go loser ka no tsona di-creative ideas tšela tša gago tše le gore wena o di file ke badimo ba gago le mangelo a gago batho ba ba le mpho tša semoya ka tlhago ba creative ka tlhago ba artistic ba rata arte ba kgona go opela ba bangwe nna ke kgone go opela mara go sa kgone go opela badimo ba tla go fa tše dingwe tše le gore o tlo kgotsa di kgona o kgotse le gore o ba motho le gore o rata di-business kudu ebile ba go bontšha tsona le mo ditorong gore o betse gore dira business ya mohuta o mosone o moso ene ebile motho wa ba dimpho tša semoya o alwa gore a kgone go survivor a se ka tlhago motho wa ba dimpho tša semoya se motho le ano dula fase ka matsogo a re ga ke bereke batho ba ba le dimpho tša semoya kwa tholo wa go dira gore dilo di phethagale
ka tlhago mangelo a ba o file mpho ke gore wena o be le gona go create mebereko, o kgone go hira batho bangwe, o kgone go thuša setšhaba se sengwe ke mmereko wa gago. Mara go sa kgone go acknowledge mpho ya go ya semoya wa e amogela, dilo tše di botse tše badimo ba nyaka gore o di dire o ka se di dire, eupša o tlo dira di-opposite tša tšona tše ke setse ke boletse gore wa kgotsa yona le gona go goga maoto, o postpona dilo, o phela ka o kwata, o phela o le too emotional, o phela o lapile, jwalo le jwalo. Batho ba nang le mpho tša semoya ka tlhago ba santse ba dire gore dilo di diragale. Bophelo ga ba tshwana go ba boima mo go bona go setse o amogetse mpho tša semoya, mara go se tlo di amogela bophelo bo ba boima, bo ba bokete. Tšhelete ga e be gona, tšhelete ga e tsena ya tswa ka speed wa se tsebele gorena o dirileng ka ene wa se šupe. Go tsena ka ra relationship ya yona le yona ga e be yona, ga e laste, o ba le go tenega, go ba le ntho ya bitša re ke setenwa, o phela le motho bekenyana tše mmalwa wa kgonyana tše mmalwa, 1 2 3 ga o sa monyaka, ga o kitire motho la wa o tena. Ge o setse o tsena ka ra lenyalo la gona nako tse ngwe ebile a le laste, le feletša o tsena mo di-divorceng goba molekane wa gago ebile o feletša ebile a tlhokofala ka speed wa se kgone go kušana kgante go diragala eng. Ke ka o ka la gore wena ga o amogele dimpho tša semoya. O tse gore mpho ya semoya e tshwane jale ka a cross ye le gore o swantse o e jare mo magetleng a gago. Cross ye ga o ikemišeditše ebile o e amogela, o ikemišeditše go e rwala, e ka se go imele, e tla go imela ge fela e le gore wena ga o e amogele, ga se o ikemišeditše go šomišana le yona. Se seng gape ge o na le dimpho tša semoya o swanetše o be le maikemišetšo a go phethagatša tše e le gore mangelo ao a semoya le badimo ba gago ba rata gore o di phethagatše. Ye nngwe ya tšona e lego go thuša batho. Ke šetše ke dirile video mo e le gore ke be ke bolela ka mešomo e 10 ye e le gore e ka šoma goba e swanetše e šome ke batho le ba na le dimpho tša semoya. Mešomo yeo e 10 e tlo dependa le gorena wena dimpho tša semoya ke dimpho tša mohuta mang. Ke setse ke dirile video le gore ke be ke bolela ka mehuta ya dimpho tša semoya, types of spiritual gifts. O tsebe gore wena go itlama lefaseng le, pele o itlamo o tloga o saenile contract, wa dumelana le badimo ba gago, wa dumelela le mangelo a gago, wa dumelela le ena modimo gore wena o tla mo lefaseng o na le mošomo o swantse o dire, o tlo dira mošomo o mo itseng. Ka nako nngwe re fitlha mo lefaseng re a lebala contract e la rena e la re e saenileng, re lebatša keng, re lebatša kelo tša tshwana le nako nngwe dijo tše le gore re fepiwa tšona, go na dijo tše le gore di a re tswalela, di tswalela mpho tša semoya, di tswalela di-chakras tša rena, di a di-blocka. Nako nngwe le dikereke tše re di tsenago, kgotsa tsena kereke e leng gore go na le tše ba di šomišang, le tše le gore di gare di dirang di tswalela dimpho tša semoya. Ka nako nngwe dimpho tša rena tša semoya di tswalela ke batho ba e le gore batho ba go seleka, batho ba go thakatha, batho ba go loya, ba go bona o sa le o monnyane o sa le lesea gore o na le dimpho tša semoya, batho ma bereka ka sona sehlare sela o sa le o monnyane, gore wena o seka ba wa bona selo, o seke wa gopola contract ya gago. Ge badimo ba go ba etla go wena ba re jwale ke nako gore o thome o dira mošomola, wena ga o bokgone go kwa badimo ba ga ba bolela le wena, ga o ba kwešiše ge ba bolela le wena, wa lora mara ga o kgone go hlatholla ditoro tša gago, goba nako tše ngwe ebile ga o lore total, ga kgone go kopana le badimo ba gago. O gopole gore o tlile mo lefaseng ka baka la bona, ene ebile mpho ye o ka se itšhabele. O ka leka gore wena wa tšhaba, mara o tlo o tsebe gore e tla catch-upa le wena mafelelong. Ka nako tše ngwe ke potšiša nna go diragala eng, a na go tla diragala eng, go ka dira gore ke gane mpho ya ka semoya. Okay, gantši re a bolela gore motho e le gore o tšhabetše mpho tša semoya, ka ra phelo ba o tla diragala se le se le se le se, go tla diragala dilo tše le gore ga se dilo tše di botse. Ke tla ke dira video ka yona. Eupša ntle dilo tšeo o ka no ipotša gore okay, a ona taba ke tla surviva, batho ba le bona ba tla nthuša dilo tša ka di sa sepela botse tša bophelo. Mara moya wa gago, o nagana ka moya wa gago gore a na ge ke tšhabetše mpho tša ka tša semoya goba ke di ganile, mohlang ke tlhokofala, soul yaka, moya wa ka o diragalang ka ona. Nagana fela ka moya wa gago, o le mo lefelefeleng, o le tlalelong, o palela ko hwetša khutšo,
o palela ko robala gabotse, o palela ko bona lesedi le la light ela ka gore moya o tshwanetse o followe light ela o sepele o shale light ela morago gore o kgone go fitlha mo e le gore manyelo a mangwe le badimo ba bangwe ba dutse gona ba iketlile gona moya wa palela kore o ye kwa o ishe report o tshwanetse o fa report back gape o ba botse gore na wena o šomile jwang le jwang le jwang le jwang wa bona gore na ba o fa di-right goba di-wrong na so moya o tla lelong a na ka nako tse dingwe ke potša gore na go tla diragalang ga ke gana go phethagatša dimpho tša ka tša semoya ke tšeo tlo kgwetša le gore moya o tlhophegile moya ga o robala gabotse mengwaga thousands of years mafelelong moyela ga o dirang o feletša o thoma go tlhopha setlogolo khukhu mola o feletša o tlhopha setlogolo khukhu o nyaka gore setlogolo khukhu a yo dirang a ye go tlhapišiwa mondiki a yo tlhapišiwa ndiki ge setlogolo sona se ka gana then moya o sa dirang o no tšwela pele ka o tlhophega ke tše dingwe tša dilo tše le gore ga re di nagane ke gopela motho mongwe ke mo consulta tšatši lengwe mengwaga ya go feta a bolela a re ke lorile mamang wa gešo wa ile gore o tlhokofetše mengwaga e 5 ya go feta motho la e tla go nna a ntlišetša mašela a badimo a mpotša gore ke swanetše ke amogele mašela ke swanetše ke ye go thwasa ke ga motho la bolela a re ke a ipotša nna why motho ena mpha mašela ake a re nna ke tsamake a re nna ke ye go thwasa nna ke santse ke apare mašela ake mo le gore le yena nako tše la phela o be a gana dimpho tša semoya o ganne go yo thwasa motho ke motho wa mo tsebang o ganne go thwasa mara no yena o diang o fa nna karabo ya ba gore o fa wena ka baka la gore yena o ganne go thwasa moya wa gage ga se o robala gabotse gore moya wa o kgone go robala gabotse a kgone go followa the light ke gore wena o phethe ka mokgolo le wena o filwe ka gona le wena o phethagatše dimpho tša semoya o ye o thwasa go ya go thwasa o dirang wa lafiša le moya motho la sa robalang gabotse ke ka baka leo e le gore motho wa mo tshwenya mo ditorong so go ra gore se se ra gore ga re nyako bona mohlang re tloga mo lefaseng memoya ya rena e tlhophega bjale ge gore o se ka kgwetšele gore wena o ba le kore mekgwa o kgwa kgwetša o bja le go tlalelana o še go palela ko robala gabotse go robala ka re o a kgamega o ka re moya wa o kgama o ba too restless mosegare a kgone go šoma wa lapa jwalo le jwalo a kere gore o kgone go tloša di-feelings tša mohuto nowe o swanetše gore o direng o ke ground a ke senang ka bjang ka sepedi mara swanetše o ke ground so mekgwa ya o ke grounda ke tlo dira video ka mekgwa ya o ke ground gore na ge re ke grounda ke re dieng so gantse tše ke lefa dintlha tše le gore o ka di dira gore o kgone go tloša mekgola wa go ba le go lapa go tlalelana go ba le gona go kwata go ba moti jalo le jalo lo tšo tshwantse o di dire ke tše di latelago o tshwantse o phele o ke ground ke go kgotša ntho e le gore kgotše le tseo ka mo gae go le ka mo gae o se ka apara dieta sepelele ka maoto badimo ba rena ka nako tša bona ba sepela ka maoto ba sa apare dieta so go ke grounder it's like o kopana le bona badimo bale ba thaba and then o fele o dira tšona di-exercises o dira di-exercise tše di botse se exercise tše le gore o šala o lapile goba di-exercise tša bokete tša boima o gopola gore exercise tše o di dirang ga se di-exercise tša gore o lose weight ke di-exercise tša gore mmele o hlweke and then gape o fele o dira nto tshwana le yoga o fele o dira yoga and then o fele o meditate ke tlo bolela lena kudu ka meditation and then o rapele o ka rapela a ke tsena ka letšatši go tšwa go wena mara ntwa bohlokwa 12 midnight o rapele o kopane le mangwele a gago gore ba kgone go protect ba kgone go bolela le wena ba kgone go bontšha tša bophelo and then se seng gape o je dijo tše le gore di loketše mpho tša gago tša semoya ke boletše last ke dira video ka di-chakras ka re re tlo bolela ka chakras tšela 1 by 1 ka le kgopela ka le se ke la fela pelo re tlo bolela ka tšona 1 by 1 re tla ba rentše re bolela ka dijo tše le gore di good for your chakras ke setse ke dirile video mo e le gore ke bolela ka dijo tše le gore ga di a lokela dimpho tša tša semoya ka le tshepiša gore e segale ke tla dira video le gore ke tla ba ke bolela ka dijo tše le gore di loketše dimpho tša tša semoya ke sho ya gore beke ka se fele ke se ke itire o theletše
o fele o kry nako ya gore o theletše music ke ntho e botse. Music o kopantšha le mangelo a gago, a o kgathele go nna ke music wa mohuta mang, as long as music e le gore go le gore ba arogana eng mara nna go le botša nnete music ka nako tše dingwe okay go bohlokwa go theletše music wa gago o kgotše le gore o theleditše le mantšu a bolelwago mouwe. Mara ka nako tše dingwe o ka kgotša o rata mothethio ola wa music, o rata di-drums tšela kore ka mokgwa le gore kore di-instruments tšela di lela ka gona, mara kgotše le gore ga o rate mantšu a le ba bolelang, mohlomong ke mantšu a go rogana jwalo le jwalo. So wena ntho o tlo e dirang go raya gore o tlo no tswalela ditsebe tša gago for mantšu ale, wa sekwe mantšu ale, mara wa bula tsebe tša gago go nokwa the instrument ele le gore wena wa e rata. Nto tshwana le gospel music e bohlokwa kudu mo go wena, ene o gopole badimo ba rena kudu batho ba le ba na le dimpho tša manguni. Badimo ba manguni ke ba le ba o bina malopo, go raya gore music o le gore o tlo kgotše le gore kore o sepela ka morethetho o le o ka re go biniwa malopo o tla nyakega kudu gampe, o tlo kgotša o rata mohuta wa music ouwe. Ene o fele o bina, go bina le gona go a thuša kore go bina o ntse o bina ana mola o ka re ke felo kore o tsoša badimo bale ba thaba, o ka re ke felo a ke batlo ba bine ka nako tša bona, ba binela malopo, ba binela meropa ka dikerekeng. So go bina mola le gona go a thuša, go dira lo tše ke setse ke boletše ka tšona tše ntše ke bolelang ka tšona gane jalo. Ntho ele ya go lapa during the day ga e sa ba gona, ntho ele ya gore bošego pale ko robala o be too restless ga e sa le gona, ntho ele ya gore o be le go tlalelana ga e sa ba gona, ntho ele ya gore blood pressure ga kgotse ka re ya godimo ka re tshwere ke di-high blood ga e sa ba gona, ntho ele ya dimotse tša o change kgotse o kwata o thagale jalo le jalo ga di sa ba gona lo tšeuwe, kore se lo tše ko botša tšona ke sona sehlare sa go tloša dilo tšeuwe. Ene sa bohlokwa kore o rate batho ba bangwe, o thuše batho ka lerato, o seka ba le mona godimo ga batho ba bangwe. Ga dilo tše di botse di diragala ka ra maphelo a bona o seka ba le mona, goba go bona dilo tše di botse di etla le se motho o tla mo go wena o nyaka maele ene o bona gore ge nka mo eletša so dilo tša di ka tla tša sepela gabotse, a ka tla ba le ditšhelete, a ka tla ba le lethabo ka raphelo ba gage, wa kgotša thoba go ba le mona a o nyakega, wa kgotša le wena mafeletša o feletša o advise batho in a wrong way, o tsebe gore go dira lo tša mohuta o dirang o ke hafolela mahlatse a gago. Mara go ba le mokgolo wa gore o eletše batho ka tsela maemo, ka tsela ya nnete, le badimo ba mothola o mo eletšago ba o okeletša, le badimo ba go ba dirang ba thaba, wena o bereka ka mokgwa le gore ba nyaka gore o bereke ka gona, ka fao o ke kokeletša mahlatse le mahlogonolo. And then o ntse o tšwela pele o be le mokgolo wa go ithuta go theeletša batho ba bangwe goba go theeletša dilo tše dingwe, nto re ka bitša ke a listening skill. Go ka ba le mokgolo wa gore ka motho a tla go wena a go botša tše di mo hlophago, wa ba le nako e la gore o nne le yena fase o mo theeletše ko selo sa gore o kgone go mo advice, ke ntho e botse nthowe. And o be le mokgolo wa gore o kgone go tšea di-right decision, o di di-decision tša nnete, ene ebile o be le mokgolo wa go tseba go guida batho, o ba guide in a right way. Ene o tlogele mašata, o tlogele di-gossip, kgaogana le masebo, kgaogana le di-group tše e le gore ga ba dutše mmogo ba seba. O kopya o dule o itee ka ntlong o lebelele TV or o bale or o theletše music wa gago or o bine or o meditate. Tlogela lehloyo, go hloya motho mongwe o ka se bušetše selo, o gare o ke hafolela mahlatse a gago, wena ka boswena o gare o ke tšhela dipate madimabe. Tlogela go ba le mona ke setse ke boletše, ene e tšwa kare ga environment e le gore energy tša gona di fase goba di-energy tša gona di too negative, e tšwa kare environment tša mohuta onoo. Motho wa ba dimpho tša semoya especially motho e le gore na le badimo ba metse, ga a tsene ka ra room e le gore energy ya gona ga e gabotse, wa feela immediately. So immediately e tšwa kare ga room yewe o ye mo e leng gore o tlo kgotša energy e le gore ya go thabiša, go kwa o nyamile, sepelanyana tša walk nyana, o sepele gana mo strateng, ga e le gore ebile ke gaufi mo sepelangwana ke gaufinyana le mo e le go na le mehlarenyana goba parknyana, o ka ya gana mola o dula gana mola o theletše melodi ya dillo ya dinonyane, o ntše o
o theletše melodi ya dinonyane, o ntse o lebeletše mehlare, o lebeletše tlhago, o lebeletše kwa godimo le lerata dimeng, o lebeletše maru, o try go make di-shape tša maru a le gore na leru le leka leso le shapeileng. Batho ba ba le dimpho tša semoya ba swanetše ba protecte goba ba šireletše dimpho tša bona tša semoya. Dimpho tša go tša semoya o di protecta ka go kgwetša le gore a o phele kore mo o phelang gona a gona mašata, ka gore mo go nang le mašata o tlo fetša o attracta di-negative energies tše e leng gore di tla affecta dimpho tša go tša semoya. Wa fetša o bulela di-energy tše e le gore ge di tla di-energy tšewe di tla bjalo ka nka no re like di-entities, di-spirits tše dimpe, di-spirits tša go senyakega tše e le gore di tlo affecta spiritual gift sa gago. Wa ke protecta gape, o protecta spiritual gift sa gago go batho ba e le gore ba seleka, ba thakatha, ba loya. Ka re motho e le gore wa loya, ga a kopana le wena o na go le mpho ya semoya, o kgona go bona ka pela gore motho o na le dimpho tša semoya. Ene motho a ka tla mo go wena a leka gore a tswalele dimpho tša go tša semoya gore wena o seke wa mmonela, goba mohlomong a tseba re yena ga a di tswalela o tla gaina se sengwe, goba motho wa kgotšela gore ke motho le o tlo šomiša dimpho tša go tša semoya goba maatla a gago a semoya wa fileng ke badimo ba gago a šomiša in a wrong way. O tlhokomele bošo ba seke ba re ga ba ya go seleka ba feta ba go tšea, ba ya ba seleka le wena goba ba seleka ka wena, wena o sa tsebe, wena o tseba gore o betše. Ke moo e le gore motho santše a protecte dimpho tša semoya. Ene motho wa ba le mpho tša semoya go bohlokwa gore a phela a cleansa di-chakras tša gage. Re tlo bolela kudu ka go bula di-chakras, go di balansa le go di matlafatša. So go ra gore ge re tlo bolela ka tšona le tlo ithuta kudu ka di-chakras, gona di-chakras re di protecta jwang. O gopole go ja dijo tše le gore ke dijo tša maleba, le gona o tla ba o dirang, o tla ba o protecta di-chakras tša gago. Ene motho wa ba le dimpho tša semoya o swanetše gore a kgone go connecta le the spiritual realm, a kgone go connecta le lefase le la semoya. Dimpho tša rena tša semoya ga di tshwana, go na le ba e le gore motho wa ona o filwe dimpho tšela tša go kgona go bona di-spirit, batho ba le gore ba tlhokofetše, a kgone le gona go bolela le bona, a kgone go fihlišetša batho ba bangwe melaetša ya bona e le gore e tšwa ka mola the spiritual realm. Mangelo a gago a semoya le badimo ba gago ga ba nyake motho e le gore kore nka no re o tletše ka kore motho e le gore o šilafetše, ga ba monyake, ga ba nyake motho e le gore o šilafetše, ga ba nyake le lefelo le ke leng gore le šilafetše. Ga e le gore o na le mpho tša semoya o lebelele, mohlomong a ke re o na le matšatšinyana o sa dust kae gana ka mo ntlong, goba o sa clean jarata go tletše matšhila mola dustbining maybe ke matšatši e sa tšhollwe. O tsebe gore badimo ba gago ba tla go wena mo diponong, o tlo kgwetša go phela o lora, o cleana ka mo ntlong goba o dusta gona mola o boneng gona mola e le gore ke kgale o sa dusta, goba o kolomakana ka mo jarateng o ntšha matšhilale. Ke ntho e la go bontšha gore badimo gago ga ba nyake matšhila, ba re kolomaka, toro yo bontšha goreng kolomaka, go ile gore le toro immediately o seno tsoga thoma gana mola ba go bontšhitše ba kgahlitše badimo ba gago, ka re ga ba rate lefelo le le gore le tletše ka gore it is surrounded by darkness, le tletše ka lefifi, ga ba nyake poleke ya lefifi. Badimo ba pala ko o tsena ka lefelo le le gore le tletše ka lefifi, badimo ga ba kgone go tsena ka lefelo le le gore bathakati ba lela ba ralokela gona bošego, ga ba kgone go tsena badimo. Badimo ba rena ba ke thata. Ge e le gore o rata go kwa melaetša ya badimo ba gago le mangwelo a gago, ebile o rata gore o bakwe gore ba gona mo gaufi le wena ka nako tšohle, o make sure gore o clean space sa gago, tidiša ka mo ntlong ya gago go be gabotse, o felotša mopo wa gago o phumula mo fase goba o koropa mo fase. Ke a tseba gore ba bantšhi le a šoma le tša nako tše ntšhi le mešomong ya lena, mohlomong bile a le kgone go afford-a o ka patela bona batho le ba ka le thuša ka gae go kolomaka o dira eng, ka go boa mošomong o boa o lapile,
mara mohlomongwe wa nepotsa ra wa ka Saturday ge ke sa bereke ke tla phutha mola le mola, beke ke tla dira kae, beke le ka dira kae, jalo le jalo. E tla o thuša kudu ntho e ka baka la gore ge o sa dire dilo tšeo wa kgotse le gore mo o dulang gona a go be clean, wena ka boswena ra re o dirang o attractor di-negative energy tšela gape, di-low vibrations ka ra motse wa gago tše e le gore di tlo affecta wena as a spiritually gifted person, tša affecta dimpho tša tša semoya, wa feleletša e le gore o tswalelekile completely. O tswalela keng? Lona lefelo lela e leng gore ga le a tlhweka ka gore badimo ga ba kgone go tsena, mafeletšo badimo ba dirang ba o furalela, ba sepela badimo ka gore ga wena o sa tlhwekiše mowe o ka re ke felo o re ga ke banyake mo gaufi le nna, wa tseba gore ntho e tlo ba ko ba nambile o no reng ga ke banyake. Ke yona leeto la rena la semoya ke part 1, re tlo dira part 2. Leeto la semoya part tše ke le tshwaretseng tšona e tlo ba tše dintšhi, re tlo dira up to maybe up to 15 to 20 parts tša leeto la semoya. So go ra gore dilo tše ke botseng tšona today di bohlokwa ka gore ge re ntše re fela re dia part tše dingwe, part 2 part 3, re tlo kgotse le gore le tšona di feletša di boa gape goba tshwanetse o fele o refera back. Ke a le leboga, le be letšatši le le botse, le se ke la lebala go subscribe, la rata yona channel ke ya rena, la rata yona page ke ya rena, ebile le kgotle le notification bell ewe, ebile le share video ke le batho ba le gore la tseba gore ba ka ithabela. Ke a le leboga.